Patalfatu i se whapoponga o tala mai Ausetalia. Ua whaapopo atu ma le palemia o Ausetalia Anthony Albanese i le lisi o taitai o le lalolangi o whailolo latou te te atu i fuafuanga a Israelu e oso whaia le ai o Rafa ma o latou whaingoa le fuafuanga o se tūlanga le tele. O se whaamtalanga whai whaatasi a Albanese ma le taitai o Kānata Justin Trudeau, whapefo i ma le palemia o New Zealand Christopher Luxon, o whaalau loa le vasa nei mauna i ai Israelu i a tau fia leo se whainga tau militeri. Pea maritasi tesi ma le 5 miliona tangata Palestina sa sulfa i atu i rea a ai whai mai le whamatalanga a taitai ia la tau teuna ia Israelu a wana i whataunu ina lea fuafuanga a wa matua i leiro lava nei tangata po feo le anga i ai. O le maua Israelu o Rafa lea le vaenga mulimuli leo lo o malosi ai le Hamas i te tono o Gaza i le mai au masina e whao whaia pea besinga. O le masina te se mora tausanga te ruaisa atu ina i fo i se whaamtalanga whai whaatasi a taitai o le lalangi na wala awai mo se whide mu te tono o Gaza ma ia tau fia besinga a sa la tau lango pea e eila i a te taua Israelu e pui pui ai o na tangata. O si dia mane nuasful walu wafe tangata Palestina ua maari liu i Gaza, talo na amata le taua lea, mai peo na wha mawina le mtanga rengo le soifua malonoina o loo wha ngaio ia ele Hamas. Paisi whainga tāna ngā ruenga sa whengai marawanga la bea i le tine mu e wha sao mai eise tamba matua pea marabaru sifuru tausanga na mafuri na ta vale Mosman i le tu i matu o sini. Ta ua mai li pote le ta vale na oso i lunga le awala savali ma tofu ai i se pāwaia, ta vale i lalo se awala, ma o ina o mia i se la au i Coronation Avenue, po le tele tite le fitu le tau na li la. Whai mai na poloka ai te tonu le ta vale le ave ta vale lea, siria ma le i tū la o whaatino ngā ruenga la bea i le tine mu, tau au mai ai whafo. Tong whitia le ta māmatua paramedics ma ave tuai le whanamai le Royal North Shore. Lo whai e pēr ngā ruenga ma ave se mai o le ta vale, a wauna ia leo ave ta vale i sini i alo fia, ma engo lo vai o le ala tele mai timunga ma mawhai le bavea ana le la. O lo li tia mai leo ma le SCS wa ta ua e siria ma le se lau wala au na mawane moni soani o na oa fianga o le tau. O le isi ta mai ta ina lawe ina mai sini ina ua whaasa sa o atu lana ta avale o le tu ainga le Mazda i lo longa ma polo kai. O lo su e leo le mafua anga le lawe o le ta avale a le ta mamatua. O li putia se tasi tala wha noa le maliwa se tala vou, ma seisi teine tala vou fo i olo tinga ina le wharamai, o no se whala brewe tau ta avale latai dabo i New South Wales se lava. Wala awana leo ma paramedics i le whala brewe le latai Ballimore, le fia whenanafi, fa mei o se semi-trailer ma se SUV na wheto ai. O le pase se sai lumo le SUV o le teine tala vou sfulu anu tausanga, le ua maliu, o le teine tite se fulu tausanga sai le no fuapito i tua le ta avale, o lo tinga ina le wharamai, a manu o miti le ave ta avale. Whai mai le 7 News o le ave ta avale le semi-trailer na ave fo i le wharamai mo tong tinga ma lo manuia. O le whai tua Ballimore pe a maltosfu kilomita mai dabo, ma o saunia se ripote le wharamai tu inatu le coroner, a o su e ai leo le mafuanga o le nei wharamai. O li pate mai le APC le basa nei se fina ngaro whaario le tua ati nao le li ta alo Keith Titmus le na mariu le lua whelua se fulu au whaia tole ninga la na au le Manly Sea Eagles. Sau no le tina swa whaia lafo Titmus e wha moe ia vele mariu o Keith e una ia nisi suenga e wha tatau i le vevela mani manuanga e ono afuane ai po heat-related injuries ma ia sila tutoa iai. O suenga na whaatino wailo ai na mariu Keith ono o afianga exceptional heat stroke. Sau noa lafo le lipote le wha moe mawalunga, ia wane i toi tu mamai na suenga i te tau na whaia i tu ai ngā tūlanga whapea, heat-related injuries, mai mawhai na whaasau ina mai eiso i fua. Luas fulu tau sango Keith na maliwai, ma o whamatala e siona tina o se ri i talavou fia le lakapi, e loto mawalalo, wha maoni, ma loto alofa. Ma le tala mulimuli wa mautu mai o atu le 3 miliona le vai ngā tupu le a whamatu wane le rugby Australia mo le langolangoina o le laka pieta mai tai mo le tausanga le nei lua whelua sulwha. Whai mai di po te whaopopo atu i lef soani le whaopopo fo i nisi o kon karate mo le Wallaroos ma le whaopopo te tongi o tamai tai tā alo. Wa whaia le fuanga i le whaopopo le whaoputu ngā tupe mo le tālonga au tāpe nai le rugby Australia le vai mamao atu le ipo le lalolangi i le lua whelua sulwiwa leo le atani malo ai Ausetalia. Rona winga lao le si tia i tutongi le Wallaroos, wa si tia i kon karate le toatele, mai le 5 no afe le tausanga, a nga i le 7 no afe whasarau 5 valu le tausanga, e le au fia i isi pei meni whao popo mai awa le Super Rugby Pacific.
La wha wau peona wha tupe le rugby Australia le tai wha awhi le peimeni au pito mawalalo e tu ina le au taalo o le Super Rugby Pacific wha popo atu I peimeni e kalapu tai tasi mo le tamu sanga. Tala nā le radio Samoa le nei as Freile manuia tele le wha unga le vaiaso soifua.